Pemirsa, tim gabungan starter rajak nureksain pemidabdab new normal ring pasar tradisional. Sekali sidak penureksan penerapan protokol kesehatan ring pasar umum Desa Keramas, Kecamatan Belah Batu. Tim gabungan kesarangin instansi kepolisian nureksain indik masker miwah physical distancing. Kasubag Humas Polres Gianyar Ibtu Iketut Suarnata Mausang Polri kesarengin tim gabungan ngelaksana yang sidak sane KN terlangsung oleh Sekdis Perindak Provinsi Bali Nyoman Putra Astawa. Tim gabungan ngelaksana yang sidak untuk nureksain protokol kesehatan. Ring genah irike tim langsung nureksain tur nyelehin indik pamidabdab protokol kesehatan sane kasiagayang ring pasar umum Desa Keramas pemekas nyani indik protokol kesehatan pencegahan COVID-19 nganutin pewarah social distancing miwah physical distancing. Tios punika tim taler nureksain genah ngwajikin tangan antuk nganggen sabun antiseptik ring toyo sane mambah nganggen masker tur nureksain suhu tubuh. Hasilnya nih kejantenang pasar umum Keramas sampun becik ngelaksana yang protokol kesehatan. Duaning punika tim gabungan taler state ngelingan krama mangda state nyaga pola hidup sehat lewire antuk state majemuk sawilang gala semeng tur sampunang roko antuk megat penglalah COVID-19 ring Kabupaten Gianyar. Manik Astajaya, Bali Pos Nguningayang.